episode long nengwele thata me tum paimi panelist of phapono prang single tum kang ni bangka kya sarjai katha retired IAS officer la pane PHLC long alang ni normal ame pulo kardong ke bang kono pot kan funding kono sort la pane dum tulang ke depend robi alang ni PHLC long organizing office secretary lang pandame deng kono na se pene me le thos game tum ka chan mon jige la no jai me ke autonomous la pen autonomy la hini ahornu ile tum kamat halapan chini dam ke par sing dam ave kulatan ke itu man ke raw theta nasi non ke dam tang election hota me MP election hota me ile tum chini lo itum autonomous award mate alam the bang ke hekon joglo sita la bangso alam the hekon joglo pu government atum itu man than thesta bidigan le mensi bang warchor nasi non la bangso autonomous o alam the mate ke van tuji ke non sarkar cari bom atum si campaign ne ya sai lo nasi la so puta nelidat aprangsia kaya sar jaga tha bang sar jupon po power mate jakong state government of phan ka pi mate ka chengoda ke kece akhe akeng pak arun ke dodon lu usi pining win tum chan bon cha semet nasi sar non nelidat kar jogang tum ke lalo labangso ajakong mate ilitum aphak a history mate six schedule ba itum tribes atum origin mate ke plan ki phi lapen administration kachari ke chalon lapen custom pusar kisar pen itum phan bang bom pangri pangdom longle pilang ke thak aron lapen itum kang sayaron judicial system anda itum anda dulo setame ilitum phan kebe ke chetum bidikan lempen lapen itum asong ja ke thekdum de pen pot jakong bang thipon ero nasi history mate ilitum constituent assembly debates long itum lang namlo pre thelong po lapen ang pi in koi six schedule labangso interpretation lage itum thelong po page 231 long itum six schedule lo thui long lang mate thelong po interpretation but explanation lo lase hal dakta ilitum phan India angtan sinang bi palam thedo excluded lapen partially excluded pinang along ria bangke itum India pen angtan sinang bi lo lapen ajak along ria bangke ilitum lapusong si ala British atum sidang lang pambom lo lapen ilitum phan lapusong si pinangan along ri long bangke lapusong si independently ilitum phan si pacari pacamon lase history ilitum purimo chini ne pate ilitum chesong ne thede sar posi labangso autonomous mate autonomy nang pigila ken non pen kali hak cheng pen ilitum phan lapusong si jakong pila laso kutak senang ne phan patata kardong ilitum umat adet job adet le claim dam sita amunitum phan ka develop aprang ka ke pon yu pulote amuni ratum kopi ma labang chini pe mena la solam si kitab lo ta theklong lo la thoughts on indigenous Indian Mongolians ko kitab lo ta theklong lo ye arni sihe tapu bom lo je भूगोल ले पढ़े सिता अफ्रांग भूगोल पोपीमा ला चीनी दे ना ला इकोनॉमिक्स ले पढ़े सिता अफ्रांग इकोनॉमिक्स पोपीमा ला ता चीनी दे ना गेला ला सोंदा टैक्सी itu karbi kuala karbi la pen inglong aratum hansi ke klem piji polote inglong aratum kopima la pen karbi kopima la ke chini dे ना la si non itun da constitution along interpretation along that English pen pula de anding pi pharo ke thomra grace along interpretation pro in this act and unless the context otherwise requires in any other act the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them. That is to say, British India means all territories for the time being comprised within the governor's provinces and the chief commissioner's provinces. Assam ke chief commissioner's province lo hala bangso hala 1949 aprang haro krisir kebra fikebra troxi aprang lapen ke India means India pu pia phansi India pu pulo lage
India means British India. La British atu Kachari India together with all territories of any Indian ruler under the suzerainty of His Majesty, all territories under the suzerainty of such an Indian ruler, the tribal areas and any the India Lola, British India and any other territories which His Majesty in Council may from time to time, after ascertaining the views of the federal government and the federal legislature, declare to be part of India. Lapen Burma pu kopima pu la tadake tok do. Burma pu ke toke ladake. Burma includes, subject to the exercise of His Majesty of any powers vested in him with respect to the alteration of the boundaries thereof, all territories which were immediately before the commencement of Part 3 of this Act comprised in India, being territories lying to the east of Bengal, the state of Manipur, Assam, and any tribal areas connected with India. Burma includes Pudel Halabang, Akolan, Tunalang, Kopilo, Pudam, being territories lying to the east of, comprised in India, being territories lying to the east of Bengal. Is Bengal ha Kupura Nihang Natu. Lapenke Manipur, Lapenke Assam, and any other areas connected with Assam. And then British Burma means so much of Burma as belongs His Majesty. Hala British Arecho Kachari a Burma fancy Burma pudam. And non-tribal areas ke pilogapu. Tribal areas means the areas along the frontiers of India, frontiers of India. India ahima akum ke do tu today. Tamne tu di India dulu ke dua kali. Kali dia dulu. India dulu ke dua kali. Lahir ke pudami le. That the frontiers of India or in Balochistan, like Papua Natula, Pakistan Natula, which are not part of British or of Burma, like a part of British, adim British arlo takali, apen Burma arlo takali, kudaya, or of any Indian state or of any foreign state, the Indian state arlo takali, kuyadakata, like tribal areas pusi putu. Indian state means any territory not being part of British India. Indian state. The Indian state that notulang labange British atumle kahahon kali area like Indian state pula. Which His Majesty recognizes as being such a state, whether described as a state, an estate, a jagir, or otherwise. La hello. La si ilitung kacini nai la hello. Inglong arat an Assam anatu kedu, Nagaland, Mizoram, Lapula, Northeast anatu kedu, ay inglong arat an ke apran ke itu emithang aricho dolo itu independent sadhin sai selo itu. Na hello non kacini nai itu sadhin sai selo. Itu India lo le kedu kali. Nasi Assam puta non apisi amen ki irke non api punang konglo ningkan paro po ta ningkan paro po ningkan paro ke thomba aprang mansi Assam punang ece aprang e Angela Bangso Assam ta lata ahom matum sigipu lata halatung ke adet amen lagi irta kali lagi landu plakatim sosot wang ing tarawan ing landu plakatim tu sigipu lasi Assam wepu lasi hala British tungge Assam aprang ke akham pusi puhen hala tum
ucharon pronunciation ta ili ke teknon de lo tai ahum tu akham tu si pu amasi la British tu Assam pu tok det la na tu ye la sinon Assam pu angela so Assam ke non api amen pinak lagi la prang itu karbia te sai selo dah lut alang roy akum an ke itum si karbia det lo lagi Kamrup non Guwahati ke tu anta karbia det lo Morigao anta karbia det lo lapen ke hala pu lut parai na tu ke boro tu ma det sai selo la lut pu bang no no ke himitum ka chini ne do lan si la lut heno brahmputra lo pu kan hok lo hok lo lagi Brahmaputra pu non ofisi la ta akuk amen ki tu ningkan paru ke thombang aprang la ta bamun atum wang lo amasi boro tine bulung putur pu si pu alang roy pan la lut arang roy lo amasi bulung putur pu pulo amala bulung putur pu si Brahmaputra pu la sihala nam tha Sanskrit atum ke bamun atum ke lang roy pan ke api pu si pu kai ta Jamuna ta di api Ganga ta api Ganga ke pinso kali Jamuna ta pinso kali Sindhu ta pinso kali ane la Brahmaputra ta pinso kali ane go si putra pu pia pula putra abi alama mage latum putra puli pudang ali putur puge putekte pose putra pura ya gulung putur pula ke boru atau malam lapen boru atau malam apkan ke la pu apa rasa mana tu ke do atum inglong arat tu sai silo la anda boru akhai le boru akhai lo sonwal lo ba hala naga hoi atum lo lapen ke Arunachal sarlo hala tu malange luhit pu apa luit pu yo luit pu lo la si tu nge lut pu si karbe de pu du lut parai pu si tu pu du nge mati di la yo la sinon Brahmaputra pu ke la ke bamun atum si nang ki irdun ili tu ang thek kapaviden ti apan si Brahmaputra pu ir la si Bhupen Hazarika ke alun dalun lo luit pu alun di luit pu alun dan lun arakom la Brahmaputra la Bhupen Hazarika ke la pen aprang ni tu Assamese textbook pen poem ko pore poetry ki poetry Ohomia ke pumayong ho poido ni tu ko pore ke luitor parot sila porbotor dati asil ekhoni gaon pusi du luit bhala bangso aman luit pu ke lage Mongolian alam pina ye Mongolian alam mane ilitum alam amala bamun tu bang no ilitum ang thek pavidet nangi alam itu maning ke hangke amasia hala bulung putur popanda Brahmaputra ponang purong amen luit pu ke papi pulong le de non ke luit pu ke jok pu pelo nange non malawari somar okarjang de chini ta chini tu de de kapacini ne de dia fansi bang eklem no kan te la helo la sing ilitum akiceng ke la helo itum ke aprang ke itum adet emetang adet sidu la si British atum da itum pan partially excluded area ko si itum hanang pulo partially ajahak ke nang tumning hang aling claim no ko si itum hanang ajahak asona kaman ke muthe nang tum dak British arum pen kap jui nang ni pujo British tum lang nun po nang tum kat nang ne la pen ge ni tum nang tuang bong ron ke setan pi ne la te la ge ni tum nang pang sam dun po la si itum pan partially excluded area pu senang pulo la pen ke excluded area ke naga la pen mizo tum han ke la ke excluded area excluded pulate British ang tan itum bangge aci tim so sege itum da British ang tan ala bang so penta atema aprang penta itum jok arum ta itum dode naga tum da la si pubong no nitum kaita bang arum dode pin la non itum karbi itum da cicini nangi ilitum cepet nangi pulo tante ilitum ining cepet nangi
psychological pen itu mening je peti nai pulutan te itu aprang penta bang arum itu ta do de pin lang la bang ke cici ni nangi non ke itu pan bang arum ike pon dia pan si la autonomous pa alam theke ke warchor dia kam ke claim lo non lapen kiro pilosar lo si ile tum history mate furkimo buronji lapen ile tum ke plan ki phi lapen ile tum la puson langdam pe meme pulotang te ile tum lam ka che dan long tai tum thek ne ji lahelo tum ke nang sot ke athema tum furkimo ke chiru dia ku areng la kum la pu ni history repeat itself polasi non ke furkimo naga chiru lo ile tum ki duk ki sunga podang le tang lo posi itum ta chelang na ko lasi non hala so teng British ke cari hura teng pulotang te itum fan free hands na pidalo independent ning hangaling mane claim thap claim pu munita pathidam pu la bangali sedame aron atang kan ile tum fan jakong na pidalo anke la so kisi ile tum fan India rona wan lo India Union bolo India angkang pia lo si tum nang thap la so nang thap put penamat si ile tum fan mangke labang so 6 sidul aja kong make non kami itu independent do bom nangji labang so aja kong sedame non bangke labang so independent mate itu fan free hand nang pija dem long make ini tum leader tum ke thek kilu puna gopo nomor 1 lapen nomor ini bangke kebe ke je tum state government atum nang kelang rem pela pot ini tum fan jakong kami nang thipon bom 1969 hoda lang dangram lo pelotang te hala da 260 long da paragraph 2 sa paragraph 7 along halada 1969 more power ke hangot jakong the muchonang jipu ke hangot halada ile tum bidai program of the governor popil ponchang la dai silo la pen la sonda ka sinon MOU MOS la pen long leron ta don anda choklim kalilang pu la sineng vele thot ame sar paneli thot ki pakla tum choje pansi chuning ripondo atema non rara tum confuse idea ke 6 sidur pulo seta along le aron ke ela mage partly ke Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 lapen hala po bangke 6 sidu la teng pulotang de long le ke inglong so tum silong so naji pasal da a confusion bang rat tum la puson kama hundu ko je posi la bang pakla kita anke la salam mange constitution ko alam chini nang po isia det akaprek update ki kimi pulota constitution do la si India a constitution dolo India a constitution when India a dead kim that non India dead kim that lo po India along like Chinese tu menang apatta nang cerai nang long dun delu long le long Pakistan na sorta long le apatta nang long dun delu Bangladesh na sorta long le apatta nang long dun delu Myanmar sorta long le apatta nang long dundel Pakistan sorta long le apatta nang long dundel India arlo ke karju je masih akam sia bela lagi kopia pasal nang long dundel lo po pamke athil lag update ka prek dundel ke la son la si ante schedule ke isi a constitution pulo labangso constitution pen tribal area po adet kim det le Karbi Anglong po adet kim det le andel la so Karbi Anglong ar loke tribal atunde si doji kudante ande bongali ke patana ngelong doji ke Allah masih avelo bihari ga patana ngelong doji mat Allah masih avelo lagi karju na ngelang kam avelo lagi hala Pakistan sorle India ar loke longli na chirai dun longli det ason bongali atumta tribal area ar loke patta na chirai dun ji ke lake aron si avelu lahelo aron ke monte nona bange akar ju mangi kopia posi bang tum longare lo ahok lo emithang adet ka chilang ke thea polo aron do kokta aron ki kroi kre la sinelihala 6 sidul long ta tok rong lo 6 sidul ki kroi kre pu jada ka tok rong
six schedule aron ko len ni ada toli six schedule ke kroi krek buzidak akitab na tok tulong na lagay six schedule karbi apan ke rai aron ke kroi krek buzitok tulong Nama je. Six schedule karbi apan ke rai aron ke kroi krek. Aron itu alo ke kroi krek bang salam ke thelo non. Lapo yo. Aina kopi masih ke kroi krek dia tu. Ke kroi krek dia lah itum vote ke pia tu. Wrong aso tu. Anta itum aprang pen pak ok julong nanti pak ok tani Poisa paru isi ba, halo suge paru isi ta kali, sika kep no ne, sika polo ne long nangji, la sika hini ya semen ke long nangji, la halo lansi vote pidun po. Munit hala vote a candidate bang, ko pusono munit ma hala ke lang dulu, la pak ok si pen, la deep tip di lo pak ok pen si, la son pen na jok itu. Alidar tu ketek ne amune tu masih itu invite. Lapen hala asam government tu bangke Mongali Bihari tu bangke ketek ne amune jong sidak cari lote hala tu la tu maning ke hanga ling bilong po vota long liap pata dan long dun tu po pucini la sia ketek ne tu masih dak election ke hai dia pan ke kai tenang claim dun vek la. Alam dia lain. Lama si itu long liap patah pilong lek posita nongge karbia tu apar ke hala bang ke cia tu si long liap patah tak long. Aje mahala mondol tu pan EM pan hala tu si poisa di piun ke ante ke cia tu si itu nge poisa wajah ke karbia tu ngadi. Wajah la poisa di piun tu masih bang piturong lo. Aron sini dia le poisa lam se peti turang lo. Aron do bukan putu dia lo. Neli batai si neli ke povek lo. Dak di pulo. Inut settlement officer lo karbia muni ACS ke pas ke. Amasi neli tu nge pulo hal sohor la $60 ke cia tu mahngel long lia pata pino pupuhur lo. Amasi neli angla ala la so menit ang deng neli dam lo. Kam nia thai officer lo. La soalam le nili kedam li asam na pregalam si kedam. Aman nili pandang karju. Hala settlement officer lo, karbi officer lo, ACS ke pas bang lo. Kecil tu pan patah pil, pat long liap patah pil long liap ahok ma. Kuyo nili pandang karju. Lapuan atlang itu mungkin. Amat alang liap bang. Komane arleng ke kepen cepopik pusipu. Amat alang liap bang. Bang pada pilo jatuh pilo alang li si cerai krim lo ning ha ling si pilo bang kecil tu anda vote long li ta patah tanang long dulu lah si dia lam ke lang tu dipin itu pandang kira ya ron ke lang tu dipin aja plan तो सारा करो पेपर पे लो उतार ने ले डिपेंड रॉन्ग पिलोंग से दाम तो को इसी डेट के चारी जी अपन बाकी किम जी अपन एडमिनिस्ट्रेशन अपन इसी पचोक लिंग जी अपन kapacit bong beda je pan conflict of law below English kan ke lapen la puson overlapping overriding below la puson kapacit tom de je pan isi ang riang don pen balance ki bi je pan isi agar lo ke aron do vek lapen aron aviadim ke belligerence below la ke kai ta ka chitu ka chitalo ka che upload da ke la si non India that by to ma that ke kali chokli ma kosi constitution do that ki maro la si that ki kim aron isi example people mo Munit pikiri ujong si IPC dolo kan Indian Penal Code dolo. Munit kipa tiga section 302. Haro ke thomra hiniang pensi ham dapat si pabon po lapen hasti ki pia bangke lake kokhat kalite akai arjon jelong se donang po lapen fine jitu nang po. Lasi lapuson aron ke pincong tangap hijong si munit latum kroy kre bom nang pulo tangke so munit ke kisum ben jokonelo ba Cetera kunelo. Lason na taksi ili tumapan. 6 schedule mate constitution pe tuman jakong na pilo. Labang so a constitution alam the ba ajak kong ke kroy kre lok posi ili tum pinyanian ki virdam lo itu make. Kang cir pen itu tinang lu. Tangka kawi pen ang tangka chong datam pen. Kace boy pen. That budi ham nang cele leta dulu. Halang roy war choda dulu komane ki kitang se nang cego dulu. Ning dugalam.
lapen la sonda taksi aron doko ka kita itu ahok pet ka chini ne dia pen po government of Assam lapen government of India lang dai tum lam chitang ka klem la si non ne depend on pia aphan ka jui ka lo non ne tum malida ke amek do ta chechar che anu do ta arjulong le alam do seta nije tek te kuasa ka mande a constitution ke mapping law seta ke pachunji bang ke implementation labang so sai ke denge bang ke tum lak ke cari calon tum la si non labang so tum a constitution a nang pitana pi jakong nang pidana pi jong si ke claim hai he kulo tang de kopi la son ali da satum ke council ke do ke cari ke calon ji a ordolang ma so ka so aku tak nang lempar ju bangke ni lagi budami bangke hokalam lo ini tuh teglong prong lo jadi aron bangke mesen six schedule ke ini tuh han mesen nepigaron lo athema ini tuh kayak kita cetan bom lo ini tuh non Kabianglong Autonomous District lapen di Mahasau Autonomous District ili tum Assam long si dolo puai phik sitame India long si dolo puai phik sitame totally ili tum general district tum son autonomous district ke gacheprek dola hala general district tum mangke totally si state government tum si kachari do administration anta ke claim lo hala tum si ka control lo sita ili tum autonomous district abang ke ilitum aphan state government aning ke hang aling mate central government aning ke hang aling la puson ilitum han nang control only ku people ma pro tante ilitum ke autonomous district autonomous bu aja kong doko la ke doko ke la six schedule hello ilitum autonomous aja kong la ken me pigaron lo sita i mithang muni na tu kupiloma pupo e mithang ga chi putok pola mali sita lam nga hok lo hero phan mira lek pa idam lo te mira lek ke aman ki pilo puge hero tu mi chi ni ne chi vung labi che kor labi chi dit labi chu de ji vung sisi vung nek nek de ji la son nang nak lo eli tum ta me piga hor muli tum nang pilo la bangke chini ne tum bangke ki vung kang sek ka phalang no ke war si inhan ka patip si lem thurong non six schedule ke tribal area pulo six schedule paragraph 20 lo to pamelo la pen autonomous council kachari ji phanda a department tin lapen ajar saya mo le dengi sita aron ka chese mar ji phanta ili tu majak kong dolo la so ja kong the pi ga kong lo ka pre ka tum long le la son sita ili tum si ke long la bang ke chini ne de amare tum mangai claim ke de ki claim ji gali ko som si la ka pa we tu de ji ma pu ka bor ilo tum to thula ili tum mangai la emi thang che rai un emi thang council pe masih claim that un uhormu bangke claim un I pu atau war ko nat pensi ki man jima hala kiri lo tum do ama emi thang si ke chokche anan bangke atau war bangke ka curi la sila sono moni tum ham ke I tum ki pudami pelutang te arleng lampen ke alam theda ko sono ne pan chokling abeda tahai seta Bangalam pen lek dalam bulan tante gaddar mate dalal ko sono kon awarding mange la se la dalal mate gaddar ko alam themane mesen pan leki pudame gali ami thang hormu che pana hoksi nonson isilam I dona hem long le chiri podolo ama a hem bang
TV abe amat TV kar I ong amat long len jor desi TV ke nam to time lo non itu bang ke choklem su bang ke aja kong cepat visi development oh ma aja kong cewa PC development ke ma non itu lang nam nang solar project ni solar project ke biale lo itu ma long le bang dam po itu 18,000 biga permanently dam ji pola so long le ke angke solar dan nang tar ham po pilo solar pichoi po di lagi itu six itu mana itu mah autonomous council hari dengle do juta kali kali la so na khalo no power ke mati di lagi long le jor de lo ama TV si nam lo TV ke henadagi morni si ke a TV le to thukko sita TV pen ke alle avere ji to jota chuno dagi la lo non to solar project dak one that po along le bang dam ji ko la hello ke heno itu ma la son thak thak si dopik itu ma ake chokchi non ma pila la kero department lo lasi non kecok cira mang la lo development ke nang ko sada eja kong ciwat tu phisi development ke mang bang chok ci thekti lo ke ate jakong do bom la ko tang de itum development ke long bom la sada jakong ci jor det pen si development ke wan pote monon phi ke la posona ta ke waji pang itum ungelu la development ke wan ye fancy autonomous power nang pilo kala amang non hal autonomous power development ke wan ya jakong bang si aku non pawe tu de non ke autonomous kalilo la son ai gokulo lage autonomous kalilo pu kipu loge mane kipu ahut penomaksi lage karbia det ka vedet lo kale la autonomous popot si karbia det ka pingchong cha ke mati kala la pen la ke purkimu buron ji ta me Allah de na pangbar se na hai de autonomous popot si itung karbia det ke do chona non missing atu missing do piglo ha not Lukhimpur la pen adung tu pi ma yam te district ho Dhemaji hada missing do piglo sida missing a det pu pi hada athima autonomous kali det ke district hada missing a district po na pu pi non ge tu mangi emethanga det si karbi ang long bu si do pok lo constitutional long ma si do pok lo non ge autonomous pu ge pu awe ki pupil ahut penomasi adet amang avedel angela karbiang long po alam kita la thakon ke bejo pen la thaki lage to kero department lo sir nasi lada no ile tum kachini dam nai bang kana lo itum longri ki chari ji pulo tante akenan so nai pilo tum chari nai ke lang ke pang ching nai ke la constitution nasi nili kaida chuning ri bom constitution pulo ta ke constitution thepo apen constitution lo aket he bang India na constitution no aso bang tum siksi lo la bang kai ta ile tum ki pur name pura pe nei pache tong nei hala isi lang bong ko hala isi bang mi se ko ate 244 ya lang he bang ile tum siksi lo ga me ji hada ke district long le phelang development la pen bisar ke dar aron la hai si tum do je da ke la si ile tum labang so aron hini dame lang rap pen lo te itu heka thekmuchot po la pen ka chini ni alaman ma ke lada kan chini tu po la si ron da hope na la si constitution alam aron jom si kroy khilo pote sum ke po la pen constitution of India long ki puda do ladak writer ke J.N. Pandey alang ketok lo labang so kitab long ketok ka do Indian constitution the constitutional law of India po lo la si hala da ketok la son hen lo constitution hen lo det hem pul la si labang so det hem pu alam mane non parliament atum no la pen state legislature atum no dak assembly tum ta kroy vegni aron le pinchong sitame la constitution no copy ma kedo la si pinchong un chachi busi la dak do constitution is the supreme law of the land and all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution pulo nili thanbe la sola la si aron le law le pass ki pusda la constitution no copy si kedo ma la si un chachi konan ne pen si ki one more e page nange job pulo tamde la ke iritum ikhamki bunje panta aja kong do la si sir lada non hejong ino da court pe nagar judo da article 163 alam
pekla kon tu tha pu Samson karbi hanse pu la bangso alang le orte la silada la 6 schedule along la bangso 163 article along la da ketok la solam ti si 163 di 163 nah da constitution bodi lah cái ninh giết đặc là sau đó mày đi và ninh giết ông sai thế nữa ok kagosta kita ta lang ni busi lang chok le ho ở đặc đâu nah ये non alang li han non nang kar judun mesen lo la nang kar judun bang dan non nang chelangun tamelo constitution article 163 lang pulo ministers labang ladak na 163 lege lang chot nani gali de ho ladak hala chapter bang pilo a chapter lege lang dam nang de hila ko mara phano lai pu hai la chapter ke the state today the state puyo chapter long to part 6 lo bodi part 6 the states along chapter 1 general pulo la pen la pi chapter 2 along the executive pulo de the executive pulo la pen ge pu ando along la song bong la so the state pu along si la 163 dulu de la onde la the state pu de district pu ali autonomous council pu pe de da the state pusi Assam state Bisaralam Assam state Bengal state la bandi pude autonomous council ban gali la ben district council ban gali la popotsi non 163 ke state atumalam lake itu autonomous council alam gali lake autonomous council alam pulote lake dak ben la 6 schedule pen ho dewa la 6 schedule pen lake ada 20B lang kate 20B ma alang lile nang kita thegi that is 163 Apollo Council of Ministers to aid and advise governor kopia phano aid and advise ke hala state atumalam council alam gali hala state atumalam atema a constitution masih break dake lage state atum la pen ke claim ijia constitution la banke la 6 schedule banke la ke autonomous council autonomous district council akam ke claim ijia phan la banke 6 schedule ke la si la ta isia constitution lo la 6 schedule ta la pen la ta isia constitution lo la ke date adang ke thi a constitution lo ninje pik lo la salam ni tungge ai non da la pu li pu si do yi le BA pu do ti pu BA pu do da si do yi la BA 20 le ga ni 20 lo ange 20B le ga ni 20B là 20BA là ya là cái gì là 163 cái state atum alam state atum yang si kopini Allah selam lo pulo tangte governor aphan lo nanji là 163 along ke to ateng pen day there shall be a council of ministers. The council of ministers let's see, if any question arises whether any matter is or not a matter in respect which the governor is by under the constitution required to act. Hello, 163 clause 2 long si pulo governor ko pisi claim nangi mahala state atum pini claim po la so long governor ko pilo claim do nangi polandak sige top do the chief minister non de chief minister Himanto Biswa Sarma alang li pini claim lote pini mane law ko pini selam lote
governor pilo claim do nang po alang li governor bangke puji nang tum chief minister inudvet som claim wong ma nang tum council of ministers pen tong resolution ke emlo po arjuji ange council of ministers pen si resolution ke emlo pulote la so resolution he di akopi governor long tat lo de ji la si governor la si claim la si council of minister hala chief minister long ke ministers do ogamati di hala ministers to meeting do po la si council pu hala ke puti council of that district council bhani poli lagi ni lita ningwe si council of minister long lita ludun chok lo governor hitesor soi kya ke do lagi ni lita ludun chok lo lagi akon ni litung commissioner secretary atum ke lake hala council of ministers along kaching wai di akak gos anke ni litung secretary commissioner tum si silampi atitilo la si minister fan cabinet minister fan pidampo cabinet minister chok lo pulot yang ke hala council of minister mane ministers atum a meeting along la peklang dun po la hello la 163 alam la ke anke la chok lo pulatan te lo si islami pulate governor fan lo po la ke 163 lo ke claim nangi ke chief minister ndai non itum bangke dei hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pedu la pen voter list ka silam ji allo selam lo te komalo silam ji minister gali chief minister gali dag yo di puyo cm em tu MAC tu mesti silam ji la silam lo pulote an alang litung e council of ministers kandidat ke di alang litung ke do ke piloma em tu ma binting si ke tu em tu a meeting dak em tu a meeting ko pulo ke do secretary tu tok pf po data ange em bang la komara em bang akam agriculture polite agriculture em along pol po chok lo mala ho po chok lo po la sorting pe claim nang ma po pe claim na ante la em tum executive meeting ni hadak si bidul pola salam pe pas po non hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen allo ka selam ji ke la ke anu ka pre kalilo la ke cm masi selam nahi athema da ke law em puda ka ve ke di law ka selam ji em po ve la ka portfolio ta ve la posi la ke cm ame thang masi selam po ame thang ga lilo a secretary tum si selam po an ge hala cm tum meeting hang po executive meeting hadak si pe pass po kilo ji ke governor ke pass ya fan ka pe pass ya fan kopia lo po la jo la 6 schedule lo la dak kali ho la ke 163 do da bang ke la dak bang ho 20 ba pu la 20 ba pilo mai pu la ke exercise of discretionary powers by the governor in the discharge of his function. The governor in the discharge of his functions under subparagraph 2 and 3 of paragraph 1, subparagraph 1(6), subparagraph 6a, excluding the first two provisions, and subparagraph 7 of paragraph 2, subparagraph 3 of paragraph 3, subparagraph 4, paragraph 4, paragraph 5, subparagraph 1, paragraph 6, subparagraph 6, subparagraph 7, 8 laan alaihui a paragraph pen an allo silam lote ke lo nangji ke governor apan aprang ni governor along ke lo nangi ta akam ave non ba ye governor pan lo po ba aprang da lo nangi arokom sita aprang bang ke meeting do dia ko ke governor pan ke thaling approval enang ni aprang ke lo silam le ko ke governor pen approval wanang ni ke wanang ko ke aprang lagi tikali lagi Q 1969 aninkan Harokre sirkebra trokebra sirkeb aninkan more power to ke hang hot amen punan kok titi upete karbi do chini daji hala suhud mat lo ilitum akke hai sotro sing teron la top muslim la pen dhoni ram rong pi
เป็นซอยเตระเราเป็นระดับของมันนี่ดูลังจอยซิงดูลุยมันนี่ตุ้มดาของมันเนี่ยรองปีดังของมันนี่ดูลังalang itu EM tum tu hal tu mohut si autonomous state ni tum ke nang ni more power nang ji pamala more power ke wang hut si la more power ke hang hut si paragraph 2 subparagraph 7 along bracket arlo bracket chini lo kadi put kumchen pu pikumchen deti la so arlo with the approval of governor put habdun thought lake na harukri sirkebra throkebra sirkeb aning kan lage di taulong dagama sidulo lage companion kan ke selama lage ha constituent assembly long lage selam gali lage la pen non official la bidun la pen la dakelo BA attain pensi la itum CEM governor along gelonangi directly governor long silonangi la sorting men legolonangi gali la sorting men silonangi directly ha governor ban silonangi Assam government long lege Assam secretariat along le chief minister by hala hill area minister along lege lonangi gali la kedak hill area minister along le dak tokti chief minister alam da tokti da ke ho directly governor along sigolo nai la ben governor ta chief minister atom bhanta arju account da vi kuda ho ar than rai ta me seta hal consult ta me mane chingki da me seta son nan lelo son helo seta nang bopilo pupo puga arju account melo ni la son claim det pulo governor ke claim nai ke la si discretionary power aning governor aning ke hangaten pen claim melo ta governor aning ke hangaten pen claim melo pura la so po ke ni Pakistan si lo plot bo pule pumiji ta aning hangaling mangali lo aning hangaling gali lo la so ting la 60 la ting si governor ta claim nan po la hilo alam constitution na teng lo la si mo pen nong jong da ni than lo constitution ke lang ke isilang sa chokchi athela ke itum si than lo the constitution of India la ke det pia phan lo kachari phan lo state pen chan do ya da parliament alam the ka do vetame la pen 6 schedule long bang ke la itum long ri ki chari je pa la si mo pen pulo 163 la ke council of ministers pulo tangte hala da railway minister doi PWD minister doi that state law la pelasona thasi medical minister da dopo la si chief minister bange head lo la si chief lo ke la si la persona tha la da non jong si Indiana constitution long lang chot pulo dang de la ke state hepu alam singa che than lo ke nasi non karbiang long alam thebang ke hadak sidul long sedopo lapen governor tamim wet sarda puri lo angdeng pi 20 BA long sedo ala sidul long BA 20 BA angdeng pi ko explanation la puna sedo lake last la ko anathu page explanation na sedo nasi hadak dang lang lo tang de discretionary power do lapen konsal lo anda chok gitu do da nah itu constitution la sidul ke do anu porino ha anu na tu lada bang apesta da ke 681 la kona edition mang lo da ke fourth edition along bang 681 apesta long sido hala sorting ben si the council da Karbiang Long autonomous council itu governor pan la a law kaselam tang a law dalang lidum silam edlo pusige bu hala paragraph 2 subparagraph 7 pen election na pedo la pen voter list kaselam pan a law silam edlo pu jong si silam edlo tangte ala yung governor long lo nahi secretariat long kali lage secretariat long ela ho lage secretariat long gelo ji ke chief minister akam la mangke ametha tu hala state alama bang lage council alama bang kali la si nili kama khateng te omane advisor bang hala ke che tu me chot khadu mara ne bon ke pop here dun he la ke la jong sin tum claim ji pulo ta te la ke na chi don don de pula ki pal lu he council tum hala son si ke than dun ma pusing ne ka chini kita
bang kecil tu ni pualing le ka peri nuntar ke ko puluma la son ka peri nuntar betul dak la lo ke klem kampi ni ke dun tu the det khang yang ni sang ke kalang lo lapen ladak nangka tu pon tu tulang yo sakai ti mungku la si ladak Elmin teron amen si pon ladak angdeng pihini angdeng so troksi alam senangka judun la si alang li abang wala la bang ke neli ma thala ka paninge ling paninge na elitu alang li ban ke thani akam da li patuma pe do yo na le non neli thane to kan ke la silada bang isi ke pekla dong kang tung ke lai lo ang dei pinyang dei so troksi lo mang ke election alam chot pusi ki pusida election alam chot kali lada ke tok lang pamil tang tung thegom po paragraph 2 sub paragraph 6 along lang lo ponte lada bang ke delimitation seat ke tha la pen voter list la lo main lo la election aphan chot kali la voter list amen ke chithabdun komat akhe tumsi komat atra ka tumsi amen chithabun jima lapen seat ki pe baat council long delimitation of seats bulo constituencies bulo lapen nomor ini bang ke electoral roll lo amen ka thap lapen komat bang komat akhe tumsi election thuri ma puta hada la neli porhe det tu lage job learning je pin sita lage nang litum porhe non la bang so kita balong ang a pista 660 along 660 la 6 schedule along lada ke tok do ko PPC hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron silam lo te ko PP la hada ke silam nani number 1 ka silam nai ke la ke composition of the district councils composition ko PP la hada ke do po district council along chairman dopoma executive dopoma CM dopoma EM dopoma MSc dopoma la hela da ke punang secretary dopoma principal secretary dopoma la da a lo long si tok ponang po la pen ke number B bang delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to the councils delimitation bukan sini lo kan di hala constituency a boundary a hima ke tha laba lata hala lo long to kon ne na ko son si ke tha jima ke tha ji phan isi a committee do na yi po hadak si to nan po a committee long ko madlama ke do ma ke do tu nan ji hala ta hadak si to nan po la so allo ka selam ke ki bihek alam ka li the tan di lage a kitab the tan di la so allo la ben C la bange qualification for voting at such elections and preparation of electoral rolls la hello qualification for voting alam ke bihek body qualification ke puji ke nang tribal area body yo karji ke tribal area ane nang tribal area long ke do ke tribal dum si do chot long i body nang ko bole ke chiamoni ke nang ke do sita nang men ke bi pon long le je po bu si li pu nang po hala lo long tok den nang po la si long tok den nang po ko man lo election along vote ke jok long ya phan yo hala dak tok den nang po la pen ke la hello ni tung gi pu bom la selam lo te ni tung amen than ji pu bom la hello ko pu si ke chini de dan bom lang ma ho na pen da D qualifications for being elected komachi election ki through longi ma la ka ha la lo long tok nang po tribal area pu body yo alam nang le le po tribal area tribal la to phan pu ken te pu bo yo another da ke tok do ma ti ho tribal la to phan pu ke yo da ke if there are different scheduled tribes pu ma ti di scheduled tribes alam se da ke pu ma ti jadi la paragraph 1 along ke la posi scheduled tribe alam se dak lepo ande scheduled tribe tum si thur chon nai puta hala lo long le tok den puti hala ni tum silam non pu bom lo ni ke silam ing tum pigluti election hai hetti ke silam long le det ke mati ho la si silam long le det loti la si hala election ke hai to man si silam non pu putu bom ti kilo bang silam le det ken te
ko pinangan leader dong ke than on tulang bang ke chairman in thane ko na lo update ke ko lagi ili daksi ili sige tok nang pole hala paragraph 2 teng paragraph 2 antia teng man sige tok nang pole ke chairman in than nang ipu ademo pulo tribal council pule a chairman a deputy chairman ke tribal ka leader pule te kopia tribal council la le lapen di iya bang toklo the term of office of members member tu ningkan pho mai do nai ningkan phi mai do nai kuda da council si tum si pitik nai lata ha delhi chopon khama bilo member ko ando nai ma constituency ko ando nai mata hile chu odrang hile rong rang chu odra habit luta kama bilo daksi nang pier do aja kong idon pa delhi ke dam nai akam velo lage delhi ke claim dam bolote itu majak kong si had delhi soropan kachi ho dai dam ke plang det lo lahelo itu mo ajak kong council ajak kong ka vi bom lo lapen ke any other matter relating to connected with elections election or nomination of such council lapen ji ta dolan lapen conduct of business hala mo council do po council a meeting ko kusong sige do na ima meeting ko bahala bange election lam wali meeting ko sang sige do na ima conduct of business kuge la business kulle to hormu cho yoro business pale pudamali conduct of business do ke hala council along ko pipia paper ma ko pipia law ma eklen nang ila hala pansi business pu hala ta allo ta silam det pu ye pu yo la hello ke claim nang ke daksi dola kade each anda dola je appointment officers ta ko pusong si appoint nai ma pulata ili tum hala ACS kali dia dak pun appoint nai ma la pen hala tum a service ko sono ma puta hala paragraph 2 sa paragraph long allo ka silam ji hala bangso allo long si dopo lagi la si lada ke son ben ni ke thega mo sa la qualification of la dum ne dio the qualification of voting polo ma qualification ke kachati kon ong ma pusi ma kadang rong ti mon pusi qualification educational qualification bale pudam kali dia ni ma educational qualification ta lo hai ho kalam lo educational qualification ta lo thang amen ji tok the phang si pitu dunang po bang chok se chok man ti la tu ke seta me la da ka bang ke ko mat akhe adum se ke jasmet ke halalo akhe ram se ta akhe lam se than na lagi to akhiro paper piglo la si non 163 alam seta me sar na paklar lo la pen Indian constitution long pen halada 6 schedule ma che prek pata paklang lo 6 schedule angdeng pi inkoi BA long de BA long paragraph 20 BA long to ke discretionary mane ning ke hanga teng pen governor tum claim ning ke hanga teng ma se claim tap claim pu bang kali la se hala mo pen constitution long ko pisi ke do ma la ba ne claim back na pu governor ta la pen da ke sia question a ju chu posa pe ju na la da ne li depend ma da ju chu po pinangan tumpu non son governor itum legally itum governor mane ke henoda ka governor adu ta hai mane di henoda ka governor pelotang te aning te nobang pelotang te lo ta me na khang bi chek ta hai sata da ka bang itum ka chini nai bang ke constitution se ke thema governor se ke thema la solaman na ni pilo lagi mo pen da pu lagi governor ke constitution pen si ke selam lagi constitution la vedet te constitution nong le tok te te governor ka vedet ji la po na ortho bang ke meaning bang ke constitution si themulu governor ke la ke constitution a room lu gedo to kero ki par pilong la penan depend man arju ko pe de po la sinon governor phan ki pinchong ba ke seng itame constitution men si seng lu la si ong dung atum pulo governor procre ba claim undi aposi tungi undi luku ante nino raju ko dipena pan high court pen supreme court ki bi ke kopia pan hola hai raso bata governor le kroi kre president le kroi kre usita mo pen sarta tulo
presiden ta constitution pen si kapincho ka constitute lapen governor ta lasona thalo constitution pen si constitution long aron dolo hala so aron pen si governor donangji buta pulo governor ing tang pik ajakong the pik cheteng thek o mase ne governor cherai pu pugali hala phanta constitution teng pen si kapangi la si constitution teng si alang lita kroinang pon la si law pen athak ke mayok ta abe lo di la si governor kroi kri pulotante mopen pu teng lo alang li phanta kopia posi ke kroi kri ma pu arjuna ko non son iri tumbang ke autonomous council lo rules ka salam amat rules cho salam lo governor lo pon lo nang kroi dunde e kroi dunde a ground ta kopi lo la da chini nang ko pon karbi phan lang select pi gamasi nege jamon menon henono nang kroi kri putong puma mate aron lason chokchi aron damde putong nai kroi dunde ma halalo lasi la ka chini ji phange la pen ka alang li phanta karju ji phan mate aron ateng men ka peklem ji phange court dolo li tumma high court tame supreme court tame hala daksili tum challenge nang kok polake thang bak bisi nang kroi dunde pawai agrat lotante governor phansita aron pen lake inside nang kok lal to khelo report pilo non itum kilang dam nei bang kela hello itum legal we aron teng pe itum kachesong nei do lasi constitution ke lake ahok lo hala bang so deputy mut ke the ding itum che don sar kana lam chak lo lapen non aron pinchong de lo aron pulotang ke ilitum claim kitang ko lapen maju panda ki khang avelo ke beng avelo lapen apot ko mane jongsi aron alam prokrya pulotang te itum ka chepa chong nam nei ke itum state long ke high court heno ke thenai lo lapen dak district long ke district court uji dak se judicial court uji lapen dak session court plus poson uji lapen sub divisional long bang ke dak sub divisional court ko lasin non tame ilitum kacepat chong nam nei khai bang ke ilitum high court dola supreme court dola lasi itum herenang ne ilitum aron ke chini ne posi ilitum inning gibi lapen inning gibi piana posi itum ki claim ane lapen ke thek thelo pulo tambe muri tum confident la ave te apram hetel lasi itum nono ve kimi itum tame aron atang lapen constitution ai hoi aputha kachingki ba ilitum laposon si apor chipadam tap tera log chali tuman name apor pe itum chenang ko nei athema nang constitution hormu ke nangli politics long ludun der mat nangni pukali nang general munit jong seta itum chini nei itum monon pia pan itum akera puji basi non bijudat ko lapen si ele tum manang pudo itum amek jang choda pan ke itum aronda raptekti pusi ada ito limitation act long itum pukilong no law refuses to have the person who sleeps over his rights and fail to entertain within certain time sikulo apura ting manjong silitum claim dun sik dun dang de pulotante mo itum man aron ban ara pon thede ji kusa da kitu lasi non itum lahai cherok tok pen duna po cherok tok ko mat si cherok tok ma aron ke lapang si raji kan law helps the vigilant ko mara bang kusi aron atang ka chini kan tu ma cherok tok tu si aron ke rate lasi pene we talk so on 62 to the constitution of India and autonomous state 469 episode long kelang dona korte la pen injil don rat mananda me chuni rilo la mangso episode mate la mangso talk show bang nang tum share bonita ron bonita bak bonita mohani si ile tum dai jet kan tim me chelong jepan la pen kang butan aja kong kami ile tum puthor ka cheban thek jepan pene we talk show bang la panse kam tono adu gawe nang kelang don tum ha tame ajo kimi kardom